Juah-juah, menjaka lapihin simbadia kan 5 Musa 4. Naini nias Musa mota babangsai, wei kene mo karina patipatin si kuwajarkan bendene, asandoro kene gulusakan mengiani tano sinaing ibreken Jahoba, debata empung dene bendene. Barang kade si kuperintahkan citu pe ulang itambahi, barang ikurangi. Wei kene mo karina perintah Jahoba debatan dene, si kubereken bainde. Ida kene sendiri ngo barang bakune ibakin Jahoba debatan dene ideleng peor. Barang isa menambah bal ibekas idi iripaskan ngo. Tapi hukum kene sidak tong setia bay Jahoba debata dene, tong dengo gelusoh bagendari. Karina patin idi, kuajarkan baindene bagi sini perintahkan Jahoba di batangku. Wei kene mo karina idi negeri sinaing bengketken deket ian dene idi. Ulakan kene mo idi bagasan setia, melabagi di ngoy bakin kene, gaben tarar mo kepentasan dene idah bangsa-bangsa si deban. Mala ideng ko kalaki tersenget pati-patin, dokenken kalaki di mo, sondel ngo pantas ba cerdik na bangsa belin idi. Bangsa belin pai mo lot debata bagi din jolmit na mulai perlukan bagi Jahoba debatantan jolmit banta. Ia loingo kita barang da cidahari sambing kita dilo-dilo mengido pengurupin tabasa. Jana bangsa belin pai ma mo lot pati-patin na bagi di adil na bagi pati-patin si kuajarkan baindene si darien. Perdatekan jana enget mo mende. Asa ulang lupa kena sedekah gulu tersenget kade siunggo isaksikan kena sendiri. Sukutkan moi bay pinampar dene tersengat ari idi. Senderang na cender kena ihadap penjahoba debatan dene ideleng sinai. Tikan na idi ni nangota ba aku. Papulong mo bangsa idi na ngok dok atengku idongko kalaki kade sinaing kudokan. Asa terajar kala i mengwe baku sedekah geluna jana asa ia jari kalaki ma duka-dukaan na asam pengwe baku. Sukutkan mo bay duka-dukaan dene barang bakune cara dene soh jana jengjeng ipis-pis deleng sini sangkemi jamber gelap bage hembun kapal. Jana apina mengolah-golah soh mi langit. Nai mong kamu Jahoba iapi idi nai jana idong koh kene ngo suarana. Tapi oda idah kene rupana barang bakune. Isi di moy begahkan bain dene kada si kena ulan kan dene. Lako pasaut kon padan sini baingna dekat kene. Si pulu pati-patiin singgo suratkan ipas 2 batu lei ikan nah iulan kan dene. Idokon Jahoba ngo aku lako mengajarkan bain dene karina pati-patiin sekenah uen de i negeri sinaing bengketen de dekat yanan dene idi pudin an. Ngket ngokene sepelek tikana mengeranai Jahoba bain dene bagasan api ni nadeleng sinai. Oda ngolot idah kene barangkade jadi jaga moke asa ulang sanga gabi berdosa kene kumerna ibahan kene bain dene gana-ganan mahan sembahen. Barang bakune pe rumangna tah daholi barang peda beru manuk-manuk barang ikan binatang menjoror barang pe binatang sideban kenai ulang kene merdosa kumerna mersembah bak mapengwei taba barang kade sinidah dene langit matanyari bulan bang bintang ibeli Jahoba debatan dene ngo bangsa isi deban menembah si bagidi. Tapi hukum kene bangsa sini peluahan nangoi i Mesir nai bekas dene dersa kalohon i pacik iara ngoke nembungkas i negeri i dinai asa gabe bangsana sendiri bagi sini yakapkan dene bagendari. Tapi bagi melaga ngo Jahoba debatan dene taba aku kumernakan kene jana isumpahkan ngo megahkan odan dorok kusa berangi laut Jordan lakom bengket mi tanong gabur sinaing bereken na bain dene. Odan dekah nenge naing kutere permo kene jana mengiani tanoh gaburi tapi hukumaku oda ngo deket karena mate ne mo aku isen. Enget kene mo sepe ulang kelupa meredepkan padan singgo baibaing Jahoba debatan dene dekat kene.
we kene mo perintahna ulang cuba-cuba kene mahan gana-gana bai dene barang bakune perumang na lakoman sembahen kumerna bagi api mengelekup ngo Jehovah debatan dene. Oda we ye pacodi mi barang KDP bagi di ma mela enggo dekah kene merian i negeri idi jana enggempar ulang ke merdosa kumerna memahan gana-ganaan bain dene sendiri merumangkan KDP ulah jahat ngosi bagi di ipananganan Jehovah debatan dene jana memainkan melaga iya katera pega besaksi mosi darien langit dekat tanoh magahkan melaoda mempengwei kene taba aku. Sintempu mo kene riput ibah tano sini iyanan dene nai ike parlay Jordan ini. Dor ngo kene purpur itano sini iyan dene ike paren lay Jordani. Oda sangat dekah kene Maria ni sidi gabi ripaskan ngo kene. Mambur merap mo kene ibaing Jehovah. I tengah-tengah bangsa si deban jana pelincitu naingo kene kesal tong gelu. Isi di mo kene gabe mersembah taba debata sini tukangan tangan jelma debata ipas kayu nai. Dekat batu si somer pendidah barang pe mendengkoh. Odan dorok mangan barang pe menganggoh. Na itulusi kene nola mo Jehovah debatan dene jana mela itulusi kene ngo iya ibas nasa ukur dene nai jumpa kene mo no iya mela sempak kasabay dene karina dekat idi jana ibagasan tersasak kene nai balik nola mo kene taba Jehovah debatan dene jana mengwei bana debata permase ate kalohon ngo hukum Jehovah debatan dene. Oda ngo itadingken barang ripas kenena kene barang pe kilupakan perpadanan sinibahanna sendiri dekat empung dene. Datekan kene mo tiki sehinggo lau si masa senderang makdeng kene tubuh. Mulai iari tikan itempa debatajal may tanoh enda. Tulusi mo isuberi tanoh en. Nungo masa bagi mehijena ilebihkan nai nung mangolot idang kodeba tersengat si masa si bagidi nung mangolot tong deng geluh sada bangsong go kesa idengkoh mengerana debata tabakalaki ibas api nai bagi sini yakapkan dene nung ngolot idah kene debata si deban pang mengerempasi sada bangsa ibas bangsa silot na idi inai ibaing nola kalaki gabi bangsana sendiri gabi sini baing Jehovah debatan dene baing dene i Mesir idah kene sendiri ngotangkas barang bakune cara debata markite kegegohonna si mehaji i prohkan wabah dekat geraha menghanakan kelengangan dekat mahankan si mahantu karinana idi ipetatar Jehovah baindene lako mengingidangkan megahkan pelin Jehovah idi ngokas sa debata o dalot nenge si deban ilangit nai ipadengkohkan suarana baindene lako mamernoi kene i dunia en nggoy pacida apana si mahantu ibay dene jana ibas api idai mengerana iya tabakene kumarna ikalengi ngo umpung dene asang goy peli kene markiti kuasana simbilga idi goy yara kene bungkas i Mesir nai bangsa-bangsa simberbegahan jana mergegohin bain dene nai ipalaus i hapen dene nai lako menaruhkan kene mi negeri si kala si di sini berkan na bain dene negeri i si enggo gabi milik dene bagendari kumarnai saat darmoke kasidarien jana ulang lupa pelin Jehovah ngokas sa debata langit dekat itano en o dalot na sileban wei kene mo karina patin sukuberekan bain dene sidarien asa senang kene dekat pinampar dene jana asa tonggelu in negeri sini berekan Jehovah debatan dene gabi milik dene so sedekah-dekahna nai itudukan si Musa mo telu kuta kan kebincaran lai Jordan gabi kuta
percilenggemen bekas jelma dorok peluahkan dirina melaku merna oda inakati enggo memunu jelma siso musuhna. Dorok mo ia memperus mi barang apa ina kuta ia sa ulang ibunuh ia bai marga Ruben ipemakam mo kuta bejer ketan uruk deas gurun pasir bai marga Gad imo kuta ramoti ladang Gilead jana bai kalak Manase imo kuta Golani ladang Basan. Nai iberikan si Musa mo pati-patiin dekat hatoran-hatoran debata bai bangsa Israel. Ibahankan ngoidi enggo kesa bungkas kalaki i Mesir nai. Jana merian ilembeng katan kebincaran lai Jordan. Pedempak dekat kuta Bet Peor. Hukum aur imo jajahan Raja Sihon Kin. Raja kalak Amori si mengarajai ikuta Hesibon Arnia. Italukan si Musa dekat bangsa Israel mo ia tikan bungkas i kalaki Mesir nai. Itaban kalaki mo tanoh Raja Sihoni bagi ma tanoh Raja Ok ibasan nai. Imo sada kalak Raja Amori si deban si merian ketan kebincaran lai Jordan. Ama ngo tanoh ikuta Arur. Ibiding lai Arnon nai terus mi utara sakat mi deleng Sirion. Imo deleng Hermon dekat Karina ladang sikan si kebencaran lai Jordan mi selatan sakat mi laut mate ipis-pis deleng Pisga. Bagimo lebe liasate.